Ovoga puta idemo da obiđemo 3 sela u opštini Bela Palanka. I to po prvi put. Prolazimo pored Staničenja, potom selo Ljubatovica i nastavljamo dalje prema Beloj Palanci. I dalje putem za Niš. Ovdje je također skretanje za selo Vrgudinac, tamo isto nismo bili, ali nekom drugom prilikom. Mi treba da se odvojimo u naselju Dolac. Ali pre toga prolazimo kroz Crvenu reku. Ovdje je odvajanje za sela Kosmovac, evo ovim putem ovdje, Toponica, Veta, tamo smo bili već s proleća negde. I evo je naša tabla koju očekujemo, znači skretanje za Crnče i Lanište. Zanimljivo da put prvo vodi pored same pruge, dok vam je sa desne strane reka Nišava. Prelazimo preko nezaštićenog pružnog prelaza i ulazimo u jedno naselje sa novim kućama koje smo saznali poslije da pripada selu Lanište. I evo nas na raskrsnici, desno za selo Crnče, levo za selo Lanište. Dok sa druge strane imamo pogled na Svrljiške planine, dole je kamenolom, a gore na stenama je selo Gradište. Tada sam i vidjela na tabli ime za ovo selo Crnče i baš me je zainteresovalo zašto tako nosi ime. Sada se spuštamo u selo i zapažam da selo i nije baš tako malo, da ima dosta kuća, a koliko ima ljudi to još uvijek ne znamo. Tako da idemo da nađemo pogodno mjesto gdje ćemo da ostavimo auto, pa nastavljamo dalje peške u obilazak. Selo se nalazi na samom ulazu u Sićevačku klisuru, na nekih 18 km od Bele Palanke. Selo se nalazi u dolini potoka Babica, koji se sliva u reku Nišavu negde na ulazu u Sićevačku klisuru. Kako su nam rekli, tamo se nalazi nekoliko vodopada koji su uglavnom aktivni u proleće. U popisu iz 90. godina u selu je bilo oko 114 stanovnika. Krenulo je potom naglo da opada, ljudi su se odselili, kako nam rekoše, većinom za Niš, tamo su radili i sada vidjet ćemo svega 10-ak. Ali ova, gledaj, polomljena, pa polomljena, prepolovila se. A i lepa kućica, zanimljiva. Ima dobar pogled. Pogled na Svrljiške planine. Dobar. Dole na putat, nema potrebe da ima na dole, zdravo? Ne znam, sad ćemo da vidimo. Dobar dan. Prvi put smo u Selotok, znači sad tu na putat pazimo, jel? Site nas. Aha. Živjeli. Poštovanje, Snežana. Je li ovo Crnče selo? Smijem da vas snimimo, obilazimo selo, volimo da snimimo tako selo. Dobro nas pita nešto. 80 godina. 80 godina koliko? Pa koliko ima ljudi? 2, 4, 5,
8, 9, 10, 11, 12. 12. A selo veliko bi rekla. 200 i nekog kuće. Kuća. A škola koja je rekao, ono li je gore? Škola tamo gdje je Česma. A tamo Aha, Gdje dobro, ono tamo ima ćemo zidano posle. ono što pala. To je Da, bila da. A, to ću... I znači, pa od kad nema ljudi toliko? škola. Ne, ljudi, od kad su se iselili sve, pošto Sad koliko ste... Tamo sigurno pred 20 godina. Mm. To nisu oselili, dobro oselili se. Tu su bili 2 direktora Mhm. u ovu kuću što pade. To je bilo tu sve školovani ljudi. Da. Učitelji, sve, nema niko To su većinom Bela Palanka, ili? Pa da. A ovako, čime je pretežno stanovništvo? Stočarstvo, Nema ništa, niko se ali ničim ne pre bavi. čime se bavilo? Stočarstvo, ili imalo stoka, Stočarstvo, imalo dosta? Ovo, orali smo kukuruz, gljive, Da. pšenica. To je bilo ništa. A recite mi ime Crnče, to mi nekako me privuklo. Crnče, oni kažu Znali zvalo se Belotinac. Aha, Da pošao neki pop, pa bilo blato sa konja, Aha. pa se zaglavio. I od kada kaže, ovo nije Belotinac, ovo kaže crna Crnče. Jao. Tako sam ja čuo, Da. tako vama pričam. Legenda. Tako. a vi ste baš ovdje iz sela? Ja sam bio u Niš. U Niš sam, Ali mislim ovdje ste rođeni? tu sam rođen. Aha. A sad živite ovdje? Ne, ja sam živio u Niš, sam radio, živio sam 30 godina. otišao A sam sad ste se povukli ovdje ili... Pa sad smo ja baba tu. I došli ste vamo da provedete stare dane? Sin, Tako većinu ljudi čerka. rade. Da. Šta A ćemo čuvate vi nešto ili ne? Molim? Od stoke čuvate vi nešto Ima ili... 5 kokoški. Pa imali uopšte neko od stoke nešto bar malo ili ne? Imaš tu 2 neženjeni, 2 mladi. Mm. 2 mladi u 60 godina. Da. 70. Tu je u kraju. Čuvaša neke koze za gubišnje. A postoji li neki prevoz od Bele Palanke ili autobus, mislim, tako nešto? Pa nema ništa do Dolca. Samo do Dolce. Samo do Dolca. Prodavnicu nemate, pretpostavljam. Nema beše, ne sve palo. Sve pa... Ja, Pa nema dolaze to, a vidim da neki- ima baš puno kuće, ima dosta te stare, Ma lepe, bilo je ono, to ali... kuće, to je sve. Prvo je bilo u opštinu Belo Palanku, to selo. Da. Sad nema živa duša. Čekaj, ovo je zadnje selo ovdje u opštinu Bela Palanka, pa Pirot. posle, da, Prvo posle Niš. tamo. Da, prvo Dobro odavde, mislim, da. A u ovo susedno, kako beše, Ravni Dol. Ne, ovo susedno selo ovamo, sad na koju Lanište. stranu, Lanište, jel tamo ima Tamo ljudi? Ima 2-3 čovjeka. A znači isto i tamo, pa ne, poslije ćemo i tamo, rekao da odemo, pa zato rekao, znači i tamo je, pa to, tako sam, a ili crkva ima možda u selu? Nema. Nemate? Vodu, imate li problemi s vodu leti? Vodu imam. Nemate problema? Nemam. Gledali smo na kartu rek. To je taj potok, jel da? Potok taj. Ima li na dole kaskade vodopadi? Tu To dole, ide direktno dolu Nišav. u Nišavu. Ali imali, pošto mi na kartu sam gledala kao ima neki skokovi, nešto mi Ima pokazuje. pad dole do prugu. Aha. Ima tako više na to. Mislim, Pa vjerojatno da je to neko nešto, da. obeleženje neko je. Lazite na put. A? Ne, mi hoćemo još da obikolimo Gornjetu malo još, eto, ovaj gospodin. Prođete. I sve. Sve je popadalo. Pa ne ono... Mnogo sela tako- smo vidjeli svude, žalostna situacija, ali... Šta je to narod bio? Pa to zato mi je čudno baš, što kažu, nije mnogo daleko od, a da nema i baš sam se iznenala da nije sve toliko otišlo kuće van. ima. Sve otišlo van. A vjerojatno nisu svi u Belo Palanku. Ovamo. Nema u Belu Palanku, mi imamo 2-3 čovjeka. Aha, Mi bi bili pod Niš. Mi smo svi u Niš bili započeli. a da, aha, Svi. Niš. Tako da, pustoš. A imali bar leti da dođu? A eto kao sad došao, sad nema ga, već nedelje ga nema tu. Mm. Pa dolazite ko subotom nedelje. Lov. A imali neka selska slava nešto što se... Ima Đurđica, Aha, Markovdan, Đurđica, Presova, Da. Markovdan. da. Pa ne rekao bar tad da se Pa skupe se skupite pomalo. malo više. Ništa, hvala vam puno. Većinom kad je 1. maj, tako dođe. Da, pa dobro da nije što kažu A i mi to. smo tu. Da. Imam ja i u Dolac sam napravio nešto. Tako. Mm. Ali s babunom kao najbolje. Tu gde, mora gde- Lepo je ovdje, ste udaljeni Moram malo. desno Evo ova raditi. kućica ovdje baš gledamo, ima lep pogled tamo i Ima na... nekoliko kuće, tu eto i taj porod, to je mi bretanac. Da. To sve pada.
A ove tu gledam baš isto što se prepolovila, tu niko verovatno ne dolazi. Evo ta kuća, kažem, 2 direktora, to je bila kuća. Da. Prva liga, pa tu ti komšije, pa tu. Da. Napustilo i... Pa ništa, mislim, nisam pogrešio. Ma, hvala Bogu. Pojavim da je sad je gadno vreme. Da. Vi ste krivi. Ništa, hvala vam. Ha? Dobar dan. Kako ste? Dobro. Poštovanje, Snežana. A hladne ruke? Pa, mi smo do sad... Pa, radite na ovo nešto? Obilazimo sela. Pa ovdje smo prvi put ovo vaše. Sad smo pričali sa čovjekom dole, reče 9 stanovnika ima. Da, malo. I vi ste stalni stanovnik ili... A mi smo stalni. Stalni ste. A baš ste poreklom ste odavde, vi... Ne, ja sam iz Temskog. A iz Temskog? A, vi ste kod nas tamo. A, velika Temska. Da, pa dobro, stalno smo tamo. Mi smo iz Pirota. Pirot? Iz Pirota, da, ali mislim... Dobro. Pošto smo planinari, pa idemo svuda, tako da... Pa kako je sad? Pa dobro. Tu smo. Gdje smo? Da. Malo. Radimo malo. Da. Mora. Pa dobro. Ima ovamo kuće još, jel? A, nema. Ti je u Nišu ljudi. Ne, mislim, A, ne ima ljudi, kuće, kuće ima za kuće, to, ima a kuće. ljudi znam da nema to. Tamo, Nišu. pa, da. Palanku. Da, pa reče sad čovjek nam baš pričamo dole sa njim. A ovo sve ovdje nema nikoga, jel? Nema. Ama gledamo nolije mačka ili veverica. A, mačka. Bili... Pa, ma niko ne dotiruje, mi se nabavljamo. Sami si nabavljate. I tako, ima ovdje jedan lovac, kupi kuću, pa on kad dođe mi na ruke. Znači ovo je lovačko mjesto. Aha. Tamo s one strane su lukovi izgleda bili. S one strane je selo Gradište i tamo posle u daljini već je Sićevačka klisura. Vrh Pleš se ne vidi, a ovdje je seosko groblje. Tako kontam ja. Tamo sa druge strane je i kamenolom. Gledamo onaj vrh u daljini koji nas privlači da se popnemo, ali to nekad na proleće. Ma to ono, pa nemam pojma, evo ovom prilikom neko ko zna, neka nam kaže, ali čini mi se da neko reče da je lekovito, ali ne znam kako se zove i ne znam šta se radi sa tim. Ali odakle je palo, čoveče? Ali viš kako je čudno. Dole poslije ćemo peške da se vratimo tamo. Neće, pogubimo kola. Eno ga dole put, vidiš da se... Kao po običaju svuda u reku. Dobar dan. A? Dobar dan. Ne smo lovci. S puške nismo. Dobar dan. Snimamo selo. Iz Pirota. Obilazimo selo. Vi?
Ja sam ne u sunče, pa vi dovodoste na gore. Ne, pa došli smo dozgo, pričamo s čoveka tamo, pa vi živite tu, rekao čovjek 9 čoveka, koliko ste? 8 do 13, tako nešto. Čuvate li nešto ili? Imam 4 ovce i 4 koze i ovne i 2 ovce i jarče. Za babu imaš, ili? Nemam. Sam si? Sam. To je muka. Dobro, mora se snoviti. A ovdje si živite od... Ovdje. Ne, ali mislim, tu ste rođeni i tu to se... se... Ja sam 32 godine u Južnu Moravu i dolu u Oslicu Majden. Ima ljudi iz Staničenje koji sam znao. Da. Ma možeš ti televizor da našteluješ? Pokušaj kanala, ali nema ništa. Pa ne znam, sad zavisi šta i kako je, ajde, vidimo ako... A ima li signali, ima signali? Ma ima, pokušaj da koji kondol koji će uzeti, imamo tetku iz Lašnicu jednu frezu, uzeti karburator nešto da vidi u niš. I neće pa Bog, i kod njegova, dole kod podavnice, pokušaj kanali, nema ništa. Pa će pomoći. Ja ga okrenu sad prema špaj malo pre. Imam 2-3 antene, to ni kablo. A ti li na antenu loviš, a? Aha, a pre imaš, a nikaj oči... Pa ima. Ti moraš primudeš. A ima 2-3 televizora, ne znam šta im je. Pa ispiru da ga smemo u tepama, s kojeg u tepam. A ono li je lutalica? Lutalica, bilo podolac, posle gde potrnuče. 10-12 kokošćem bi. Pa možete vi na njega pucali, oni pucaši. Ne znam, pucaši. Pucaši to dosta pucaše, a? Ne znam. A ovamo li nema isto niko? To je nepodeljeno, Liljana u Pirot, gore kod Novi Zaboj. I to prena, gore kod Plani, Polani. I ono Liljanu Melane podeljeno, nema ništa. Novi Zaboj? Iz Pirot gore. Pa dobro, ono smo mi tamo. Sin mi živi na... Sin Borko umr pre 4-5 godina u augustu. A šta rekao ste, imate i ovce, jel da? A, 2 ovce i ovne i 4 koze i jelče. Dobro, bar da si imate za mlekozate klopa sad. I agenci take. A čuvali ste sigurno ranije više? 5-6 kad boji bili. A ja gdje sam učil pa ne mogu da zagubim. Pa dobro, hvala Bogu ono. Šta da ste radili? Važi, pozdrav. Ništa, hvala vam. Kako se zoveš, izviniku? Novica. A? Novica. Novica, da znam. Doviđenja. Mi nastavljamo dalje da vidimo gdje je školska zgrada. Selo je zbijenog tipa i puno je ovih lepih starih kuća, ali većinom praznih. A nemoguće da je ovo bilo, ovo mi liči pre ili na prodavnicu ili... A šta reče, zadrugu da su htjeli da pravi? Čekajte, vidimo ovdje. Da, ovdje bi trebalo da je škola. Ako neko zna još nešto lepo, zanimljivo o ovom selu što bi vredilo da znaju svi, neka slobodno napiše. Gde bi drugo nego u reku? Nešto je naći šef praveno, ali nije... Dobar. Mi polako završavamo našu posetu, nadamo se da dođemo na proleće i popnemo se na onaj vrh gore. Sada nastavljamo dalje prema selu Lanište. Vraćamo se znači do one raskrsnice koje ste vidjeli malo pre i idemo do sela koje, kako reče čovjek, ima također 2-3 ljudi. Vama se zahvaljujemo na pažnji, želimo svako dobro, budite i dalje sa nama. Pozdrav!